O niguo maundu marahanaga riria gikundi giki kia ahuri biashara a Kirinyaga maragomanite mukawa-ini umwe mwena wa Kutus kwaririria mamwe ma maundu maria magigacirithia biashara ciao. Kuringana na murugamiriri wa kiama giki na uria unyitiriire kwa ihinda Njogu Waweru augite ati marua ma uhuri wa biashara ni magiriro gukorwo makirorwo keri amu marihi mamo matwikite kiriro na makaya kuri ahuri aya a biashara. County government tunyitanite na Chamber of Commerce ya Kirinyaga mekare thi marore mone para tungikinya aruti a biathara thiini wa license nigetha matie kuria tondu no kiruta biathara bingo cio kiramika ndungibota nyu make profit ndungibota ku achieve what you want. Nyingi Njogu augite ati arimi a kaunti no ni makoretwo magithie hathara nene kumana na uthuku wa barabara amu arimi ni mararemwo kumiria magetha mao na macungiriro magatara hathara nene. No turie ngavana witu akwa no bote ku make sure tubarwa tutu nini twingirite ku mashinani twabota ku at least murimi munini abote kumiria indo ciao tutamak akinye tamakini. Njogu ni ahoete utongoria wa kaunti ya Kirinyaga gwikirira waki wa barabara niguo kwaga kuna murimi wa kaunti no guoko. Handu-ini ha Inooro TV Jitagwo Winnie Kimani.